Nah, ha, semua awak lihat sama Dabia. Hari ko Dabia akan bercerita tentang masa ketek awak masing-masing. Jadi cuba sanak caliak di video ko. Apakah sanak bagian dari orang-orang ko? Atau ikut terjadi ke sanak waktu sanak masih ketek? Selamat menyaksikan. Belen, kironya nak Belen keluarga kami ko keluarga kerajaan kiro Belen. De gara-gara usaha sama Bruno ma garinda kucing tu tangan Samulia ma Bruno panu aja rantai. Onda kami jo duo. Kalau ama Belen ba? Mana tuh Bruno? De ama Belen nak kurang kayak ama Bruno do. Baju saya dah gage orang nyoma. Makan sama saya de Bruno tua. Bolong lo itu. Bruno, tapi lah nak mama pulang walai pe bali mainan awak. Biarlah yang meminta jatah, yo karam dia mamanje barwa. De ulaga di talampau gata, kucanta gala manda pelaua. Yo ma baliw to kodang ma, baliw to puso ma yang kadang yo. Belen pulang lalai. Awak ke makan lai. Saya tadi jangan lupa awak pulang dah. Belen bawa tapi nasi awak pulang lek mak. Kan lama campur nasi jo dadak nak. Gigi tu nak. Gosok gigi sebelum makan. Berlakunya gigi Belen nampak dia amal. Iko mak. Yo Belen gosok gigi Belen yo mak. Bruno, tolong amak cie. De ama. Balian mak aku cubi cie ya. Awak kau sambal lama aku piti. De pucuk ubi bodoh ada nyu pucuk ubi wo lo lihat. Yalah. Weh, ada jambak Bruno. Ambil Ma. jambak Bruno. Jadi. Biarlah Belen pacian saya Bruno dulu. Pasti dia Belen deh. Jadi, Sampai Bruno yang merah Bruno. Ayo Bruno. Bruno pasti bisa. Itu yang merah tuh Bruno ha. Capek lah Bruno. dek kamala nak den tadi pe bali pucuk ubi alung jo pulang-pulang le. Nyak den turu ya. Pe malala jo. Malah nak tadi pai yo. Disuruh apa bali pucuk ubi alung jo pulang-pulang le. Woi Bruno, manje angkiro dan suruh bali pucuk ubi. Pai malalang, jatuh ang beko, batang kerambian ang wang panje. Ndak ada piti untuk mau beang do. Capek turun waang. Belajar Yo. waang tak pandai memanje, manje batang kerambia waang capek turun. Alah gagau no mak. Nih ala gaga nama. Nih anak ama palang bujang di siku. Alah kamu tuh baik mak. Nih nanda. Ndak. Kok kasihku si Maria Belenon dan mulia ndak? Jadi. Dia nanggu payinya ndak? Jadi. Inyo Bella. Iya. Nah, Beko Bella nama deh Eko. Lalu di Belen mak. Belen paling gadi. Gimana Anak mak? amak paling gadi. Cari pada lama apuan ha. Biar rancak anak Cacat amak. mak. Kok nak rancak kau nak? Nah. Sampai malah aja lenda. Indah mak. Tapi udah japek mak mak. Jan, tak boleh. Aku bete sama kamu, aku sebel sama kamu, aku kekeh sama kamu, aku bete. Carikan awak Belen. Dia carikan mucik parui lah. Carikan puyu nak dodo. Di mana dia kan puyu di tengah ye bantu Carikan baby shark lah. Shark do baby shark do baby shark do baby shark. Mommy shark do. Nah, Bruno, pai main wak lah. Woi Belen, aduh aja si kolek. Si Bruno nak boleh main lo. Pulang. Mama kak aja si ko. Belen. Bruno, mangga, pai main wak lah. Tak bisa dan baik do. Dia disuruh dia mak dia mangga dia kuciang. Nah Belen. Di rancak na gambar Belen lah Bruno. Aduh Di gambar Bruno tuh. Jadi kadun kama den. Mana nak den? Dia anu maki-maki aro. Makasih Belen tuh. Dan suruh amang garida kucing pai main nang sama si Belen-belero. Iyo. Jangan kawan dia bisa dinya le. Ha, Ba. Aduh sanak di dalam tuh atau pernah sanak melakukan hal kayak gitu? Semoga tayanganku bermanfaat. Po, di like dan di subscribe. Tunggu video selanjutnya.